malikhain. Nag-uungapaw sa mga talento, May mga pag-arte na pangentablado, may mga sinulat tunga ng araya, may mga eksena na pang-pelikula. sari-sari sayaw at visual na likha. May ilan pang gawa ng mga arkitekto, may mga mang-aawit, mga musiko, sa buwan ng sining ng bayang malikhain. Masigabong palakpak, Masigabong palakpak, tumalon at pumadyak, tumalon at pumadyak, umintak na umintak, umawi, tumutok, tunggalan. sa ani ng sining, Sa ani ng sining, bayang malikhain, ng bayang malikhain, tanghal ang husay, tampok ang galing, kultura ng bayan, kayamanan natin, halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sarili at itatandog sa bayan, pagkakapitagan. masigabong palakpak, Masigabong palakpak, tumalon at pumadyak, tumalon at pumadyak, umintak na umintak, umawi, tumutok, tunggalan. sa ani ng sining, Sa ani ng sining, bayang malikhain, ng bayang malikhain, tanghal ang husay, tampok ang galing, kultura ng bayan, kayamanan natin, halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Nang walang hanggang saya, halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Na walang hanggang saya. This month's celebration. In the spirit of Valentine's Day, let us remember that love comes in many forms. Love for family, friends, community, and for the hardworking local entrepreneurs and artists who share their passion with us today. This initiative reflects the city government's continuing commitment to fostering inclusive growth and creating spaces where people can connect, support, and build lasting memories as proud Nagueños. And before we proceed to the second part of our program, let us first acknowledge the presence of our guests and city officials. Our city mayor, the Honorable Maria Leonor G. Robredo. Our esteemed city councilors, the SP Committee Chair on Culture and the Arts, Councilor David Casper Nathan Serio, Councilor Gail Abonal Gomez. We also wish to acknowledge the presence of Jillian Robredo together with Aika Robredo Guzman and Jim Guzman. Director of the Naga Metropolitan Cathedral, Reverend Father Domingo R. Florida. The Provincial Director
of the Department of Trade and Industry, Mr. J. Percival Ablan, and the Department Head of the City Events Protocol and Public Information Office, Mr. Allen L. Riondanga. And now, may we request everyone to please stand for the singing of the Philippine National Anthem, followed by the opening prayer to be led by Mr. Hadrian Botabara, Head of the Arts and Culture Division. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitindig. Luman ang araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya dapat may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin Espiritu Santo. Amen. O daing digtang liwanag, kan buhay asin pagkamuot. Itugot mong mamansayan, asin kan banwaan maisihan, an kusog kan sa imong sining, asin pamanang kultural. Na sa mga buot minapukaw, asin sa mga puso minapalaad, tangarig matulod ang dignidad, kan sa diring pagkatawo, asin bilog na pusong mamuot sa kapwa Filipino. Itugot mo na sa mong masumpungan, mamidbidan asin maparambong, andunong kusog asin isog, nabunga kan kasaysayan, kan sa mong paghinguwa, na magkaburunyog ang nasyon, asin makua ang mga kamawotan, na mahamis na katalingkasan, sa pagduhagi, kasakitan, pang-aabuso asin kasimbukalan, na samong totoong masambitan, langit an samong banwaan. Amen. We may now be seated. Once again, good evening everyone and welcome to Cartful Saturdays Karaw Festival 2026. And to give us his welcome message, may we invite the City Events Protocol and Public Information Officer of the City Government of Naga. Ladies and gentlemen, Mr. Allen Riondanga. Thank you very much, JN. Diyos maray na banggi po sa Tuya Gabos, Mayor Lenny Robredo, Councilor Nathan Serio, Councilor Gail Abunal Gomez, our Provincial Director of the Department of Trade and Industry, PDJ Ablan, to Jillian Robredo, and to Mr. Jim and Aika Guzman. Sa Tuya po Gabos, sa mga artistang Nagenyo asin Bicolano, Diyos marhay na pagkabanggi po sa Tuya Gabos. Maugmang aldaw, ning pagkamuot, siring man maugmang bulan kan sining sa Tuya Gabos. Tuyong Pebrero, pigsusugo ang mga ahensya kan gobyerno, na pagibuhon ang mga manlain-lain na aktibidad sa pagtulod
pagparambong asin pagpararom, kan pagkanood niya to gabos, sa sining asin pamanang kultural. Kaiba kaini, an pagbungkaras, kan mga tadong asin alabaab, kan sa tong lokal na kaburunyugan, kan mga kagmukna sa musika, sayaw, ladawan, pasale, pelikula, asin dakulpang sanga ning sining. Ini katakudman kan 2028 vision, kan syudad na piglatag ni Mayor Leni Robredo. Sa pagpadanay, asin pagpaurog, kan sining, tataramon, asin pamanang kultural kang syudad. Dara kan mahiwas na konsultasyon sa mga manlain-lain na sektor. Ngunya na taon, asin out pamanlugod, na sa mga masunod mang taon, digdita na ini paggibuhon dahil sa mayaman na kasaysayan kan lugar. Sa laog ning tulong Sabado, mairibahan po kita digdi sa patio kan katedral, sa kalabaan kan Barlin asin Hakob, bilang sarong komunidad na nag-aantabay asin nagsusurog sa sining, asin mga tao na ang isip asin puso, pigdudusay ning bilog sa saindang mga lalang para magtao ning inspirasyon, paglaom, kusog, asing kahulugan sa buhay, kan lambang saro sa tuya. Bako pong pasil, ang pagbilog kan siring na aktibidad, kaipuhan ning whole of society approach. Kaya ang sa tuya pong pagpadyos mabalos sa saindo gabos, sa mga pintakasi kan sining, asin pamanang kultural, sa pakikisumaro sa satuyang okasyon, sa katedral, sa paagi ni Reverendo Padre Aba Florida, sa pagtugot na gibuhon ang mga presentasyon, digdi sa patio kang katedral, sa mga katuwang na opisina kang gobyerno lokal, urog na sa General Services Office, City Engineers Office, Public Safety Office, Market Enterprise and Promotions Office, City Agriculture Office, Children's Affairs Office, asin sa satuya po mga city youth officials, mabalos po. Mabalos man sa perming suporta kan Kaso Reco 2, Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, Globe Telecom asin Motor Trade. Sa mga manlailain na eskwelahan asing grupo nagsiribot man na maghimo ning mga aktibidad para sa satong selebrasyon. Ang pagpadyos mabalos na po sa Universidad de Santa Isabel, Ateneo de Naga University, Naga College Foundation, Naga Central School 1, Naga City School of Arts and Trade, Salingoy Dance Troupe, Camarines Sur National High School, Salingoy Arts Group, Bicol Artist Tribe, Artist Media and Artworks, Kintab Arts Group, Quadrant Arts Group, Phil Wiki, Musika Publiko as in Bicol Pop, ang Department of Trade and Industry, ang mga Bancheta Group sa Esplanade as in Nini Core Avenue, asin sa iba pang mga individual na pintakasi kan sining Diyos ang magbalos po sa Indo. Dahil po sa Indo, mas naging magian ang satong pagsibot. Kaya sa ngaran po kan sa mga opisina, ang City Events, Protocol and Public Information Office, Diyos ang magbalos, asin magbantay sa tuya gabos. Thank you very much, Mr. Allen Rayondanga. And now, we'll listen to the message of the SP Committee Chairperson on Culture and the Arts. Friends, ladies and gentlemen, Councilor David Casper Nathan Serio. Maugmang banggi po sa gabos. Maugmang banggi po. Iraon pa ka mo dyan. Salamat. I-acknowledge ko ng unan sa muyang matibay, mahigos na alkalde kan syudad, ang sa tuyang alkalde Naga, Mayor Leni Robredo, ma'am. Ang sa kuyang kaibanan sa konseho,
Si Iba ko panahiling, pero yaon si Consyal Gail Abunal Gomez. Palakpakan ta po. Tapos, yaon man ang Provincial Director kang DTI, Director J. Ablan. Okay. Igwa akong pagpreparar na taramon sa English para sa okasyon na ini. Halipot sa na ini. Pero bago ko ini basahon, ready na pati ang salming ko. Gusto kong tukaron kadikit ang title kaning sa tuyang Karaw Festival. Ang Karaw sa English, joke. Joke. Garo na mo pwedeng seryosohon. Pero po, sabihin ko po sa Indo, seryoso ang administrasyon kang lokal na gobyerno kang Naga sa kultura as in arte. Malangani po ta sa finish lines may sa 2028 kabali ang culture and arts na may mga malinaw na mga indikasyones na dapat mahiling tadigdi by 2028. Asin ko niyan, nagpupuo ng mahiling ta ano. Pero bako ini ang katapusan. Mala ining Karaw, ngunyan ang pagsikad na Sabado, sa masunod na Sabado, igwapa, part 2. Part 3, sa 28. Pagtapos kambulan kaning puntang National Arts Month. Liwat po, minsan Karaw ang naisipan kang sipyo na ilaag na title. Seryoso po ang gobyerno. Bako yung joke, ang kalakawan digdi sa culture and arts. Kung makapasyar po kamo sa City Hall, for the first time in history, ang City Hall, parte kang sa main building, naging arts gallery. 5 asosasyones din mga yaon sa fine arts ang nagdi-display dumakan sa indang mga gibo. Magayon po ang kwanduman. And dahil po ako magduwa-duwa na mag-imbitar sa Indoduman, kami orgulyo may na nangyari yan na bagay na yan, talagang magagayon si mga artworks na nakadisplay po duman. Hanggang sa katapusan man yan kaning bulan na Pebrero. And now, for my message. Magwang bagi po sa kabus. Welcome to the heart of Bicol and maugmang lugar, where today our heritage breathes through every note and every step. As we open the Karaw Festival 2026 in observance of National Arts Month, we gather at the Naga Metropolitan Cathedral Patio, a space where our faith, history, and creativity converge. This year's national theme, Ani ng Sining, Katotohanan at Giting, Harvest of the Arts, Truth and Bravery, resonates deeply with our identity as Nagueños. Under the leadership of Mayor Lenny Robredo, our city administration has placed heritage, culture, and the arts at the core of our 2028 finish lines. Recognizing that the city's progress is only as strong as the soul of its people. Today is just the beginning of a vibrant harvest. Opening highlights, you will witness the energy of our local dance groups and the precision of our concert bands. Coming soon on February 21st, you will immerse in the soulful strings of Rondalia concert, followed by the grand fusion of dance and symphonic orchestra performances slated on February 28. Ongoing exhibits, as I mentioned, we have the Kamutan Arts exhibit at City Hall, celebrating love made visible through the hands of our local creative guilds. To our officials, ecclesiastical leaders, cultural groups, and especially our artists, thank you for keeping the flame of Bicolano creativity alive. Let this festival be a testament to our courage to create and a testament to our truth as a people. Diyos mabalos po, and let the Karaw Festival 2026 officially begin.
Thank you very much, Councilor Nathan Serio, the SP Committee Chairperson on Culture and the Arts. And now, ladies and gentlemen, let us all hear the message of the former Vice President of the Republic of the Philippines and now the City Mayor of Naga. Let us give her a round of applause. The Honorable Maria Leonor Herona Lenny Robredo. Noon hanggang sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sariling ating at handog sa bayan, kapitag-pitagan. Maray na banggi sa Indogabos. Ang sa kuya pong pagtaong galang sa SP Chairman of Culture and the Art, Committee Chairman of Culture and the Arts, Councilor Nathan Serio. Na iyo po ang nangingenot kang gabos na selebrasyon ta, ngunyan na Arts and Culture Month. Yaon man po si Councilor Gail Abonal Gomez, PDJ Ablan, kang DTI. Yaon po si Councilor Jefferson Felix, kang SK Federation officials. Ang sa kuya pong mensahe ngunya na banggi, mensahe ng pasasalamat sa gabos na mga grupo asin tao na iyo nagtatao ng kolor sa pagselebrar ta kaining Arts and Culture Month. Ang pinakainot na po dyan, si Councilor Nathan Serio, na iyo nangingenot sa gabos, ito pong art gallery na ginibuta sa second floor kang City Hall. Resulta siya kan sa iyang resolusyon na pigpasar. Dakulaon pong pasasalamat sa Sepio, sa pangingenot ni Allen Riondanga, dahil iniyo pong, ang grupo ninda iyo ang nagsasakatuparan kang gabos na pangiturugan, kang mga city officials, matibayo na maray ang grupong ini. Dawa po anong assignment na itao mo, talagang kayang-kaya nilang i-execute. Si gabos na mga opisina na nagtatarabang, si GSO na iyo po ang nag-arasikaso ka mga ilaw, si market office na iyo man po ang nag-asikaso kan sa tuya mga vendors, si Enro, si children's office, si gabos pa po mga opisina nagtatarabang. Apuera po kayan, papasalamatan ta ang mga eskwelahan. Ang unyan pong banggi, ma-perform sa tuya ang Camarines Sur National High School, ma-perform po sa tuya si mang iriba-ibang mga banda, kamang iriba-ibang eskwelahan. Sa mga maabot pong aldaw sa kasemana, gulpi kitang mga palabas para ipahiling ta si Tibay, asin si Gasig, kang gabos na mga taga-Naga. Grabe pong maray ang talent sa Naga. Grabe maray ang talent sa Naga. Kinaka-orgulyo ta po yan, kaya dapat nagtatao kitang plataforma para na-apresyar kang gabos, asin nahihiling sa inda, pero ang sa tuya pong pangiturugan, lalo pang paorgon. Gustong sabihon, maglagibo ang syudad ng Naga, lokal na gobyerno ka Naga, ning mas gulping oportunidad para po itong day pa nakakasali, matawanan nun pagkakataon para makanood asin makasali. Nagpapasalamat po kita sa mga maestra, sa mga trainers, sa mga magurang na dakulaon na maray ang sakripisyo para siguruhon na mga aki ninda nakakatao sa tuya ning dakulang kaugmahan. Sa mga maabot pong Sabado, pigsabi na po ni Councilor Nathan Serio, sa masunod na Sabado, igawang giraray kitang cart full. Igawang giraray kitang cart full Saturday, digdi mang giraray sa Barlin, sa Kasahakob. Igaw po kitang garo Rondalia Festival, digdi yung sa Naga Cathedral Grounds. Ang culmination po kayan, February 28. Iga po kita mga bisita na ma-mentor sa satuya mga local artists. Ma-perform po ang Manila Symphony Orchestra. Para ma-mentor ang satuya mga banda, ma-performan po ang Philippine High School for the Arts. Magkakaiga po sinang Garo Ballet Recital Digdiyo. Kaya yan po excited kita sa bilog na taon, mahanap kitang mas gulping mga aktibidades para po ini yung arts and culture sa Naga, mapararom ta asin mapahiwas. Ini yung pong Barlin Street, gusto ta,
maging parte siya kang Heritage District sa Naga. Digdi po kita mapuon hanggang duman sa may Tabuco Bridge na iyo si site kang si pinakainot na government settlement digdi sa satuyang syudad. Dahil ini po pag-ondra kang sakripisyo kang mga nainot sa tuya, pagtukdo sa satuyang mga kaakian na apresyaron ang satuyang kasaysayan, sa paagi pong iniyo, mas nagiging maraysin na mga syudadano, pag naiintindihan ninda na para makaabot kita, kung haing kita ngunyan, iyan produkto kan sakripisyo, kang kadakol na mga nainot sa tuya. Kaya Diyos mabalos po sa Indogabos, sa iba po sa tuya ngunyan na banggi, sana po sa mga masunod na Sabado, yaon manggiraray kamo. Happy Arts and Culture Month po, saka Happy Valentine sa Indogabos. Thank you very much, Mayor Lenny Robredo. Sariling atin at handog sa bayan, kapitag-pitagan. And now, ladies and gentlemen, as we continue celebrating the vibrant spirit of the Karaw Festival, on this special Valentine's evening, we invite everyone to stay and enjoy the exciting performances prepared just for you. We have a wonderful lineup of talented performers who will fill the evening with music, rhythm, and creativity, showcasing the remarkable artistry of our local youth and cultural groups. Nag-uumapaw sa mga talento, Ng mga pag-arte na pangentablado. mga sinulat And now, ladies and gentlemen, our first performer is a Naga City-based dance group affiliated with the Philippine Folk Dance Society, which aims to promote and preserve Philippine folk dances. This group is under the mentorship of TFDS Bicol Chapter. Ladies and gentlemen, let us all welcome the Salingoy Bicolandia Dance Company with selected members of SPA Dance. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibabaw. Luzon, Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Ating sabayan, sa musika'y iindak ang katawan. Pagkain, sayaw, sining at musika, sumasalamin sa ating kultura. Pilipinas, tunay kang nagniningning. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kultura'y nangingibaw. Makabuluhang selebrasyon, pasasalamat sa mahal na patron. Ang makulay
Once again, thank you very much to Salingoy Bicolandia Dance Company.
Lapay Bantigi.
kay Ramon A. Ubusan. Kabal Tahong. Ay, makatungtong sila, hindi
sadyang naantala na sa aliwan. Isang makisaya, ista'y narito na. Iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Makikisa, makisaya, ista'y narito na. Iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Aliwan, Nesta! Isang makisaya, ista'y narito na. Iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Makikisa, makisaya, ista'y narito na. Iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Isang makisaya, ista'y narito na. Aliwan, Nesta! Makikisa, makisaya, ista'y narito na. Aliwan, Nesta! At karosa. Once again, we thank the Salingoy Bicolandia Dance Company, together with the SPA dance members from Camarines Sur National High School, with their dance director, Ma'am Pemi Busquillos, and their dance trainer, Alexander Clark Busquillos. And before we proceed to our next performers, let us first thank our partner institutions and government offices, the Archdiocese of Cáceres, through the Very Reverend Domingo Florida, Director of the Naga Metropolitan Cathedral, the City Government of Naga, headed by our City Mayor, the Honorable Lenny Robredo. Nag-uumapaw sa mga talento, May mga pag-arte na pangentablado. may mga sinulat bunga ng harayang. May mga Sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sariling at tinatandog sa bayan, kapitag-pitagan. taon-taon ipinagdiriwang ang buwan ng sining ng bayang malikain. Nag-uumapaw sa mga talento, May mga pag-arte na pangentablado. may mga sinulat bunga ng harayang. May mga Sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sariling at tinatandog sa bayan, kapitag-pitagan. taon-taon ipinagdiriwang ang buwan ng sining ng bayang malikain. Nag-uumapaw sa mga talento, May mga pag-arte na pangentablado. may mga sinulat bunga ng harayang. May mga Sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sariling at tinatandog sa bayan, kapitag-pitagan. taon-taon ipinagdiriwang ang buwan ng sining ng bayang malikain. Nag-uumapaw sa mga talento, May mga pag-arte na pangentablado. may mga sinulat bunga ng harayang. May mga eksena na pangpelikula. Sari-sari sayaw at visual na likha, May ilan pang gawa ng mga arkitekto. May mga mang-aawit, mga musiko sa buwan ng sining ng bayang malikain. masigabong palakpak, Masigabong palakpak, tumalon at pumadyak, tumalon at pumadyak, umintak ng umintak, umawi, tumutok, galang. sa ani ng sining, Sa ani ng sining bayang malikhain, ng bayang malikain, tanghal ang
While waiting for our performers, let us first announce the following activities in connection with the National Arts Month, Karaw Festival 2026. From Feb 1 to 15, we have the Guno Solo Art Exhibit at Museo ni Jesse Robredo, organized by Marshall G. Abay Jr. And from Feb 1 to 28, the Kundiman Art Exhibit at Uma Hotel and Residences, organized by Kintab Artists Group Incorporated. And of course, the Kamoktan Art Exhibit at the City Hall, second floor. And the Padamlagan Film Screening, that was from February 6 to 9. And the Pagsibol Song Makers and Bicol Pop Night at Bulusan Street, Naga City at VDC Cafe, organized by Bicol Pop. And from February 7 to 28, the Sining Saysay, ang mga salaysay ng paglikha at V Gallery Museum, MT Villanueva Avenue, Naga City, organized by Media and Artworks. And of course, the Cartful Carless Saturdays from Feb 14, 21 to 28, organized by the City Government of Naga. And on February 17, the Fiestang Chinoy Lunar New Year at Cáceres Street, Central Business District 1, Barangay Dinaga, Naga City, in partnership with the St. Joseph School. The Buklad Arts and Culture Festival from Feb 25 to 27 at Ateneo Dinaga University, organized by the ADNU Creative Endeavors Council. The Basic Musicianship in Orchestra Workshop at Universidad de Santa Isabel Dinaga Incorporated, organized by Manila Symphony Orchestra from Feb 27 to 28. And the Contemporary Dance and Ballet Workshop here at the Naga Metropolitan Cathedral Quadricentennial Arch, organized by Philippine High School for the Arts. And on February 28, the Makiling Ballet Performance together with the Manila Symphony Orchestra Concert here at the Quadricentennial Arch, Naga Metropolitan Cathedral. And of course, on February 20, Beyond the Canvas, turning artwork in digital assets, Crypto Art 101 at Downtown District, Santa Cruz, Naga City, organized by the Department of Trade and Industry, Camarines Sur. And now, ladies and gentlemen, let us all welcome our next performers. They are the first Filipino band to perform at Disneyland, known for their energetic and unforgettable performances. Tonight, they're here to fill our streets with rhythm, music, and excitement. Ladies and gentlemen, let us all welcome the Naga College Foundation Band.
Thank you very much, Naga College Foundation, under the direction of Mr. Venrich Kenosis Herboheno, for that incredible performance. Once again, thank you very much to NCF Band. And for our last performer for tonight, a band was established in 2016 to give students a proper musical program where they can improve their skills, discipline, and love for music. It is made up of junior and senior high school students who show the dedication and talent in playing instruments. The band regularly perform in school programs, community events, and inter-school competitions. Through consistent rehearsals and guidance, members learn the importance of teamwork, professionalism, and doing their best in every performance. The band also performed in academic ceremonies, school celebrations, community events, and local band competitions, where they consistently represent the school with discipline and good values. The Symphony Band aims to develop musical skills, discipline, and unity among its members, while proudly representing the school in different musical events and competitions. And our next performers are the NCSAT Symphony Band. Noon hanggang sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sariling atin at handog sa bayan, kapitag-pitagan. Taon-taon, ipinagdiriwang ang buwan ng sining ng bayang malikain. Nag-uumapaw sa mga talento, Ng mga pag-arte na pangentablado, may mga sinulat bunga ng halaya, ng mga eksena na pangpelikula. sari-sari Sayaw at visual na likha, kailan pang gawa ng mga arkitekto. May mga mang-aawit, mga musiko, sa buwan ng sining ng bayang malikain. masigabong palakpak, Masigabong palakpak, tumalon at pumadyak, tumalon at pumadyak, umintak ng umintak, umawi, tumugtog kong galang. Sa ani ng sining, sa ani ng sining bayang malikain, ng bayang malikain. tanghal Ang husay, tambok ang galing, kultura ng bayan, kayamanan natin. Halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang salina, itatandog sa bayan. Once again, we thank the Archdiocese of Cáceres through the very Reverend Domingo Florida, Director of the Naga Metropolitan Cathedral, and to the City Government of Naga, headed by Mayor Lenny Robredo. And of course, to all our partner offices and institutions and schools whose efforts made this occasion possible. Once again, thank you very much and welcome to Karaw Festival 2026. And of course, still with us this evening is our SP Committee Chairperson. We have Councilor David Casper Nathan Serio, together with the Provincial Director of DTI Camarines Sur, PDJ Ablan.
And earlier, we have our City Mayor, the Honorable Lenny Robredo. Halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Na walang hanggang saya. Noon hanggang sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sariling ating natandog sa bayan, kapitag-pitagan. Taon-taon, ipinagdiriwang ang buwan ng sining ng bayang malikain. Naging umapaw sa mga talento, May mga pag-arte na pangentablado, may mga sinulat bunga ng haraya. may mga eksena na pangpelikula. Sari-sari sayaw at visual na likha. May ilan pang gawa ng mga arkitekto. May mga mang-aawit, mga musiko sa buwan ng sining ng bayang malikain. Masigabong palakpak, Masigabong palakpak, tumalon at pumadyak, tumalon at pumadyak, umintak na umintak, umawi, tumutok, tunggalan. sa anin ang sining, Sa aning ang sining ng bayang malikhain. ng bayang malikain. Tanghal ang husay, tampok ang galing, kultura ng bayan, kayamanan natin. Halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Sa ngayon, ay iba't ibang sining, talagang sarili natin tatandog sa bayan, kapitag-pitagan. Once again, we invite everyone for next week, our next Heartful Saturdays on February 21. We have the Silyab Bicol Pop Street Jam. And on February 28, the Makiling Ballet Performance here at the Quadricentennial Arch, organized by the Philippine High School for the Arts, together with the Manila Symphony Orchestra Concert here at the Naga Metropolitan Cathedral. Sa aning ang sining ng bayang malikain. Tanghal ang husay, tampok ang galing, kultura ng bayan, kayamanan natin. Halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Walang hanggang saya. Halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Once again, ladies and gentlemen, let us all welcome the NCSAT Symphony Band.
Thank Thank you, and that was the Naga City School of Arts and Trades Band, headed by their band director, Mr. Francis J. Berha, and their school head, Mr. Noel A. Perez, principal. And that concludes our Day 1 of Karaw Festival Cartful Saturdays. Noon hanggang sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sariling ating natandog sa bayan. Thank you very much and Pagpitagan, good night. Taon-taon, pinagdiriwang ang buwan ng sining ng bayang malikhain.